Turabasuhuje kandi twongeye kubaha ikaze mu makuru no Rugera TV ngendi Ras Muda. Amakuru duhere muri Tanzania mu cyiciro cy'ibihugu by'ubukungu buciriritse, urugendo rumaze imyaka. Tanzania ubu hibarirwa mu cyiciro cy'ibihugu by'ubukungu buciriritse, middle income countries, nyuma y'uko banki y'isi itangaje urutonde rw'ubukungu rw'ibihugu by'isi ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka nyene w'2020. Iki gihugu cyinjiye muri iki cyiciro nyuma y'uko umusaruro mbumbe wacyo ku muturage ugeze hagati y'amadolari y'amanyamerika 1,600 ndetse n'amadolari y'amanyamerika 3,955 ushingiye ku gipimo cy'abanyisi cy'umwaka wa 2018. Tanzania yungukira cyane mu bucuruzi bukoresheje icyambu cya Dar es Salaam, ubukerarugendo bukomeye hamwe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umwaka ushize ubukungu bwa Tanzania bwazamutse ku gipimo cya 6.8%, mu gihe mu mwaka wa 2018 bwari bwazamutse kuri 7%, bimwe mu bipimo byihuse mu kuzamuka ku isi. Abahanga mu by'ubukungu bavuga ko ubukungu bwa Tanzania bumaze imyaka irenga 10 buzamuka, kandi bwakomeje kuzamuka n'igihe Perezida John Magufuli yageraga ku butegetsi mu mwaka wa 2015. Umwe mu banditsi bakuru mu by'ubukungu mu binyamakuru muri Tanzania yagize ati mu myaka 10 ikurikiranya ubukungu bwazamukaga ku gipimo cya 7% buri mwaka, yewe na mbere y'uko Perezida Jakaya Kikwete biri muri iki cyiciro. Perezida Magufuli avuga ko iyo ari intambwe ikomeye mu mateka, kuko bari bihaye intego ko Tanzania izagera muri iki cyiciro mu mwaka wa 2020. Muri aka karere u Rwanda rufite intego yo kwinjira muri iki cyiciro cy'ubukungu mu mwaka wa 2035 nk'uko byatangajwe na leta mu mwaka wa 2016, n'intego yo kugera mu cyiciro cy'ibihugu bikize mu mwaka wa 2050. Uretse kuvana mu bukene abantu babarirwa muri za miliyoni, inyungu nyayo yo kuva mu cyiciro cy'ibihugu bikennye kuri Tanzania izagenda igaragara mu minsi iri imbere. Mu yandi makuru akomeje kuvugwa muri Afurika, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Julien Lumumba aravuga kuri se Patrice Lumumba wari kubagize imyaka 95. Tariki 22 leta y'igihugu cyari gutangira kwigenga imbere y'abakoloni b'Ababiligi kuva tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 1960. Yamaze amezi make mu mirimo ye, kuko yaje gutabwa muri yombi agambaniwe, akicwa, arashwe urufaya. Gusa nyuma yabaye intwari ya Congo n'ikimenyetso cyo guharanira ubwigenge muri Afurika. Bwana Lumumba yari yaravutse tariki 2 Nyakanga mu mwaka wa 1925. Ku munsi nk'uwo yaba akiriho yari kuba ari umukambwe w'imyaka 95. Mu gihe ku itariki 30 z'ukwezi gushize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yizihizaga imyaka 60 y'ubwigenge, Lumumba yagize uruhare runini mu kubugeraho. Umukobwa we Julien Lumumba yabwiye BBC iby'umurage wa se. Lumumba no umugore wa Pauline Opango babyaranye abana 5: François, Patrice Junior, Julien, Roland na Guy Patrice Lumumba. Julien yari afite icyerekezo cya Congo yigenga, yaharaniraga imibereho myiza ku baturage bose ba Congo. Julien Lumumba avuga ko se yashakaga kwereka isi icyo birabura bashobora kwikorera mu gihe babayeho mu bwigenge. Ati ibyo mwibukiraho nkanjye by'umwihariko nuko ari umuntu ugira urukundo. Kenshi nabaga ndi kumwe nawe, niyo yajyaga ku kazi twarajyanaga, nkicara ku yindi ntebe nkamureba akora. Uburyo yishwemo byakomeje kuba amayobera, abantu bamwishe imyirondoro yabo ntizwi, gusa ibihugu bimwe bikomeye biri mu Bubiligi bishinjwa uruhare mu kumwicisha. Julien Lumumba ati yubuze umubyeyi ukiri umwana, nyuma ukazamenya uburyo yishwemo, nta kindi ugira uretse umubabaro udashira. Julien asaba abantu kwibuka ko Afurika yariho mbere y'uko ibihugu by'i Burayi bigabagabana mu nama y'i Berlin mu Budage mu mwaka wa 1885. Ati Congo kimwe na Afurika byahozeho kuva mu myaka ibihumbi n'ibihumbi. Uyu munsi Julien abona igihugu cye nk'igihugu gifite umutungo kamere ntagereranywa. Julien Lumumba yongeraho ati dufite ubushobozi n'ubwigenge, na data nibyo yatekerezaga, ko abazungu batazaza kudukorera, ko tugomba guhaguruka tugakora. Urupfu rwa Patrice Lumumba rwababaje benshi ku isi. Malcolm X
rimwe yavuze ko Patrice Lumumba ari we mwirabura wabayeho ukomeye kuruta abandi ku mugabane wa Afurika. Lumumba ubu ni intwari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi umurage we urubashywe henshi ku isi. Tugeze mu gihugu cya Ethiopia aho mu nkuru zacu z'ubushize twavugaga iby'urupfu rw'umuhanzi Hachalu Hundessa. Kuri uyu wa kane tariki 2 Nyakanga nibwo yashyinguwe mu gihe imidugararo ikomeje kwiriye mu bice bitandukanye by'igihugu iturutse mu karere avukamo ka Oromia aho yafatwaga nk'intwari. Amatsinda y'abitwaje intwaro aravugwa ko ari kujagajaga mu murwa mukuru wa Addis Abeba yibasira abo mu bwoko buhanganye n'ubw'aba Oromo. Zifashishijwe cyane mu myigaragambyo yabitangaje. Uyu munyamakuru avuga ko ubushyamirane bushingiye ku idini no ku moko bwiyongereye nyuma y'icwa ry'umuhanzi Hachalu. Byagenze gute mu muhango wo gushyingura? Mu muhango wo gushyingura ibiro ntaramakuru Reuters bisubiramo amagambo ya Santu Demiseodiro, umupfakazi wa Hachalu, avugira muri uwo muhango ati Hachalu ntiyapfuye, azaguma iteka mu mutima wanjye no mu mitima y'aba Oromo babarirwa muri za miliyoni. Umuhango wo kumushyingura wabereye ku kibuga kiri mu gace Hachalu avukamo ka Ambo mu burengerazuba bwa Addis Abeba, watangajwe imbonankubone live kuri televiziyo yabo mu bwoko bwa Oromo ya Oromo Broadcasting Network Television. Madame Santu yagize ati nsabye ko hubaka urwibutso rwe ya Addis aho amaraso ye yamenewe. Umunyamakuru wa BBC uriyo avuga ko icyo kibuga kituzuye kuko abaturage benshi bo mu mujyi wa Ambo bagumye mu ngo kubera umutekano wakajijwe nyuma y'iminsi harangwa ibikorwa by'urugomo. Hari amakuru kandi avuga ko abo mu bwoko bwa Hachalu bari bagerageje gukereza muhango w'ishyingurwa rye ngo barindire ko umunyapolitiki ukomeye Jawar Mohammed wo muri ubwo bwoko watawe muri yombi arekurwa. Amakuru yacu Urugera TV tuyakomereje mu gihugu cya Korea ya Ruguru. Kim Jong Un avuga ko igihugu cye cyatsinze coronavirus bikomeye. Kim Jong Un, umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru, yashimagije igihugu cye ku ntsinzi ikomeye cyageze mu guhangana n'icyorezo cya coronavirus nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru KCNA bya leta. Mu ijambo yavugiye mu nama ya biro politiki y'ishyaka ritegeka Korea ya Ruguru, Bwana Kim yavuze ko iki gihugu cyakumiriye kuza kwa virusi mbi ndetse gishobora kugumishaho ituze. Mu mezi 6 ashize Korea ya Ruguru yafunze imipaka yayo ndetse ishyira mu kato abantu babarirwa mu bihumbi ubwo iyi virusi yari itangiye gukwirakwira ku isi. Iki gihugu kivuga ko nta muntu n'umwe wanduye coronavirus ukirangwamo, nubwo abasesenguzi bavuga ko ibyo bisa nk'ibidashoboka. Bivugwa ko Bwana Kim muri iyo nama yo ku munsi w'ejo kuwa kane yasesenguye byimbitse ibikorwa byagezweho na gahunda idasanzwe y'amezi 6 yo kwirinda icyorezo. Yavuze ko intsinzi mu kurwanya iki cyorezo yagezweho kubera ubuyobozi bureba kure bw'akanama gakuru k'ishyaka riri ku butegetsi, ariko yashimangiye akamaro ko kugumishaho kuba maso ku kigero cyo hejuru gishoboka nta koroshya ingamba zo kurwanya icyorezo. Yongeyeho ko icyorezo cya coronavirus kikigaragara mu bihugu bituranye. Kuri uyu wa gatanu ibiro ntaramakuru KCNA bya leta ya Korea ya Ruguru byatangaje ko yakomeje kuburira ko guhutiraho mu koroshya ingamba zo kurwanya icyorezo byateza kaga umuntu adashobora kwiyumvisha kandi katakwikurwamo. Agapfukamunwa ni itegeko muri Korea ya Ruguru. Mu mpera y'ukwezi kwa mbere Korea ya Ruguru yihutiye guhangana na corona, ifunga imipaka yayo ndetse nyuma yaho ishyira mu kato abanyamahanga babarirwa mu magana mu murwa mukuru Pyongyang. Yanashyize mu kato abaturage bayo bwite babarirwa mu bihumbi za 100 ndetse ifunga amashuri. Kuri ubu Korea ya Ruguru yongeye gufungura amashuri ariko yagumishijeho itegeko ribuza abantu guterana mu kivungi. Yanategetse kwambara agapfukamunwa mu ruhame nk'uko inkuru y'ibiro ntaramakuru Reuters yo ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa 7 ibivuga, isubiramo amagambo y'umutegetsi wo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku buzima OMS.
OMS inavuga ko iki gihugu gituwe n'abaturage barenga gato miliyoni 25 kugeza ubu kimaze gupima coronavirus abantu 922 gusa. Amakuru akavuga ko bose basanze ari bazima. Korea ya ruguru ihana urubibi rurerure n'Ubushinwa yakomeje kuvuga ko nta muntu n'umwe urahaboneka wanduye coronavirus, ariko Olivier Hotam, umwanditsi mukuru w'urubuga NK News rw'amakuru kuri Korea ya ruguru by'umwihariko mu ntangiriro y'umwaka yabwiye BBC ko ibyo bishoboka ko atari ukuri. Yagize ati ni ibintu bigoye cyane ko byashoboka ko nta muntu n'umwe wanduye uhari kuko ihana urubibi n'Ubushinwa na Korea y'Epfo, by'umwihariko ku mupaka n'Ubushinwa kubera ingano y'ubucuruzi bwambukiranya umupaka. Rwose simbona ukuntu byashoboka ko bashoboye kuyirinda, ariko rwose bafashe ingamba z'ubwirinzi hakiri kare. Rero ntekereza ko bishoboka ko bashoboye kwirinda ko icyorezo kibasira benshi. Dushoreje aya makuru, turabashimira kuba mwayateze amatwi.